Welcome to the Leading Site News. West Karbi Anglong Hamren Arong Supialong Secretary Sa Hemalong Ta Karbi Anglong Autonomous Council Arta Ningkan Toskebra Pokicok Misen Pen Katalon Pon Ning Arong Arani Pohok Si Karbi Anglong Autonomous Council Arta Toskebra Pokipleng Katalon Long Laki Kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council Kaceria Tum Kemisen Apollo Posi Socheng Constituency IEM Mate MEC Hatsing Rong Parpen Ning Jepon West Karbi Anglong Hamren Arong Supiara Ratumta Aning Arong Klang Pen Bosti Ka Chikloni Phain Koraki Thomarni Hamren Branch Secretary Sa Hemalongta Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Arta Ningkan Thosikya Baphoke Pleng Apletena Jubilee Mission Pen Talon Dunlo Lasa Hot Hamren District Hospital Alongta Humri Damsi Keso Kachilang Bom Matuma Naphan MLA Dr. Habe Teron Lapen MEC Mate EM Hatsing Rongphar Lapen Karbi Richo Atumari Deng Pen Pi Pajerpon Aluhiaman pen kacup hapon Karbi Richo ake hai longsing rong hang seta chitong dunsi Karbi Anglong Autonomous Council kikim kerang ceng atum mabang puake hai khorsing terang pen cenglok alang letum kecepaduk ari sangho atum kiklam kecepaduk tekang alam thanpon lapen non kwan ang dengsi Karbi Anglong Autonomous Council kaceri atum kiklam ke dam boma ang dengma lapen Karbi Anglong arada kar inai ke article 244A kwan ang dengsi doma puta Karbi Anglong Autonomous Council EM Hatsing rong phar himpen than pachni pon Hapu Deputy Speaker Mate MLA Habe Teron Ben Kaningje Pon Atengke Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tularam Ronghang Kachari Pon Mate Keja Pon Atengke Non Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma Pustame Bangso Hemprekapu Thak Nang Chiton Dun Pamelo Anparta Central Government Pen Dakaching Kiching Wai Pon Awar Sai Prapchin Pen Longpon Poposi Alang Lihim Pen Thanpon Lapen Hamren Municipal Board Mate Town Committee along Sai Kachuklem Pen Bainong Gilong Lebang Phuatum Doana Phanta Prapchin Pen Pipon Poposi MLA Habe Teron Pen Lamchak Chipipon Bangso Mai Long Aluhiaman Pen Karbi Richo Kai Longsing Ronghang MLA Habe Teron EM Hatsing Rongphar EM Pawan Kumar Aparim MLA Rupsing Teron Lapen Ki Ongdung Chairman Lapen Ward Commissioner Lapen Ongdung Hawarara Tumche Tongdusi Mesen Pen Mai Pachunpon Hamren Pen Chandrasen Wang Report The Leading Site News Dalam kan ini pengen nonton na jenis apa nang loke kusinang lang untuk rom lo. Lata kuma join lo itu masih doktor tiram orang kapolri join. Karbi lamen apa ya tu? Kai karbon ni alang itu kapolri join. Kasih kini itu karbi kai itu dah isi pen isi cintu dan bom. Bini sedang me di purung sopia lo memakai itu anikan rang pen break je kason. Halat dah sedang me bini bang tharu sirap bang sok ner kep ra ner kep 198 master dompan kini appointment di purong sekelo ala tali to masih yang Richard Pisna lata ake joy dan sikilon podo hala bang piloma athenonan din ne bang ke tum ke thekere ave tele tum jata ki sundu bang apir thian ke genji pasgen mane ko pia polo nona bang ke teknologi pensi adin hut pirthai ka je do tum ara bang ke genji mane nang tum ke mesin nang li ropa si pirthai aje itu bang ali hala sokran hamre serajang sai hule belek dei ala bang belek lah ala tum bang belek lasi sida nono bang ke peneng mati ikan crop sikap dapat kepleng mati platinum asengkan masih lapas su Katalon longnya long supi bono, elong abang ke di purong supi sikilo, elong abang ke dari namanya supi. Lasi penengan anak bang ke aja bentloi, kili tum Karbi Anglong District Council bangso ajar ni, lasi bangso ajar ni, itu bang bom itu kisah itu boleh dokter lo, pendak movement apa pendak itu sulut sudah ngomong tapi apa dulu tetapi peneng ningkan proses apa dia pleng asingkan apa itu kita ngamlong lagi itu mom sam kita ngamlong lapen mom sam do pen ke ongdung kacing tur kita ngamlong lagi ini apa itu maksudnya kan Karbi Anglong kami Karbi Anglong kami si aceh kerla pasu teknologi di purong supi tami afang belong ke kila patlo son hakati iltum hamren awal kitane
hamren itu bes Karbiang Long arong suki kami kacilalo laten itu kadu ko beta tekon sarlo je non tuar puno dulu laten itu nalang puno mering puno hospital puno dapit itu hamren arong suki kami kita me kalang itu awal lagi englong arlo kanse kasi itu keklan nang itu keklan kasi itu kadu ko nggak bang ho MLA lapen dat itu autonomous council along elected CM lapen PM kadu ko arne un anpen noni prang kaking gori lapen prabding ala suruh amun itu tendeng kondi lapen jemai kondi Sebenarnya kan lengkeng kalau masalah itu kan itu san para polan juga. kalang lo dengan gitu Karbiang Long itu mah distrik atau untuk setiap bakon lapen ini tuh hemprek yang kami ini tuh mungkin tiga bak dulu lapen bangsu hemprek yang ngabut itu apran kita kami tiga kita me ini tuh sini dam atau itu mata dam itu kita dam itu mah leaders lo ada hai dokter program doang alang kai kami ini pun ini tuh sudah pen itu kasidan laki ini laki itu kai kami kacing ton kacalu laki ini kan amat itu berbuat pencelok kacing pencelok itu kita me itu tinggi kantor itu nih sibet itu pen itu government itu pen itu tinggi kita itu di angkat kita dalam kita Lasi kidam tangan tanang tumbado media tumbado nglo rat tumbado nglo dia Delhi long stami halada parliament long stami itu don MP stami clarsa akan mungkin menjadi darlo lapan sonda kasi non het kikoyon tabelan non ipong government kimiyalo itu leaders lo doktor program longhang alam stami Heri pin lardak kan sini tunggu pas ini tunggu kadu kami yang kami labang suning jadi kan aktiviti itu MLA bangko pan pada organisasi dulu asosiasi pemerintah dulu dengan kontak sosial organisasi dulu pakai aladat ramai tempat dulu pakai ada PCS tempat dulu dalam tempat dulu kami apaan kami minanghang si kita lo kita ala so tinggi kita na lo bangke alang kita me ili tong fan hemprek nang ipia bangke alang kami alang do laban datha be laban alang li nang ithan dum bangke lo ili tum bang bangsu autonomous state or state within the state autonomous state bang itu wana pawar tong duma kuan sini tum diklaim kita pun jema ala bang tum kini papang sini kasi alang ni ke damping kadu na tensi non ke bangji tum ladak stami bahai kadu ave apawar mukha tum kuson si ladak atau stami apang ke juti dia lo sala tum juti abang ada si non abang siksedul abang si alang tum ka entuji alang tum kimang abang ke labang siksedul setami itu Karbiang Long asik sedul itu Karbiang Long autonomous council alam itu sik sedul ko hala si senangi usilang itu non kami kang pon masalah itu kami differences itu itu adult atau itu kado kasi lang lai clear kelong ye kan itu study team hisap sing itu dampol lapen itu long wedi itu mata dampol ni kasi nakapalong dia bang itu jasmet itu kado we karbi sulang luar ada bangke ni sila